voin hi December ni som sak ni le som ni panga ani a football le a be bom bung som ni le pakhat na kantar lang don ani zanina hian UEFA Champions League in khel mu nom big entur a om dona chu in khel tur chu Real Madrid in an tal boi lai tak maya Champions League ngam tak tia kan soi Manchester City mi khol tur hi ani zanin in khel tur thlir lok na chip chiar zokin kan neyanga engwangin nge he in khel hian ngai vena lo big kan ti chuan Manchester City tun hnaya azonin ne nan ron chang chho le ta a team indin thar chho mek an ni le tak awang le Pep Guardiola hian rei tak a team en kol a chak lo pui ngai lo awangin Liverpool le Arsenal te che che thin lai te Manchester le Chelsea te andul deuh lai po in Pep Guardiola lu nuwa chuan Manchester City hi chak takin an tho le zel thin ani ka chutiang ang team chuan zanina Real Madrid an len chil don Champions League an khelma a English Premier League an match tunung pania sangkha zakret somreta din Manchester City hian ne nan chang ve a team lian laka tal ve thei tak Sunderland chu Etihad Stadium a 3-0 ne in khol mola Fulham chu 5-4 in an ne ani kha hemi malokian Leeds United chu 3-2 in an lo ne le boka club lian tia kan soi Liverpool hi 3-0 ne bok awangin Manchester City hian in rin tok na an nei lai takani ang chuti rolin Manchester City hi tun season na basean phak big lova an match nu nunga ne na changma se Pep Guardiola naw ta hi an phurwang lai takte soi thei ni ma se Real Madrid to Real Madrid nge an ni le thina wangin zanin in khel hi anga le lom zual Real Madrid thian tun season bultran fu viau ma se Liverpool la ka 1-0 tlom nuwa khan ngayan o le to lowa mesru khelin foi ni chan chaka in siam that an mamo lai takani Real Madrid in tun haya result an nei that lo wangin Xabi Alonso le club president Florentino Perez te anin muhiala Mase Perez ne nanin kum nuwa an match masabera Celta Vigo la ka sini final kloma red card an la choi zui Real Madrid ta hian chung ko boina mek ne soyan an oma Xabi Alonso thak ta Carlo Ancelotti player te zalen na zau ta ka pek lain Xabi Alonso ro in system nget nei sa lu ta ni a he hian club a boina tam taka thlen ni in an soi Real Madrid chiang tak pakhat chuan player te hian Alonso chuan robot ang mai khel tur hi la be seinia an ngai ni in asoya video en tur tamlu tukringot po chuan clean lo ni in an soi Real Madrid an buai kan team mek lain Kylian Mbappe gola khung lo na soitur a ommang lova Mbappe lo zat ang phua in ngai Vinicius Junior hian mesom pakhat zet gola khung to lova Rodrigo an mesom thum pathum chum gola khung to lo bok tlar nung lama buaina an nei rang boka tundin huna captain Dani Carvajal le AIO2 to Trent Alexander-Arnold te anin liama Veilam siraman thei David Alaba le Ferland Mendy te in liam bokin defender Liam man regular tak Eder Militao a in liam bok zanina tlarman ei tha Manchester City mi khol dona Real Madrid tan film khura chul don Erling Haaland an tun season a goal som ni ngot akhung to awangin tun nayaron form thar Phil Foden le Ryan Cherky ten in man em an nunga om Reinster le player dangte an che that boko wangin City hi bugrid joka mitam tak chuan an ngai Real Madrid coach Alonso din muna der thong ti lo rual ani lova Bayern Munich lo kai hroi to tu a coach tui Pep Guardiola chu Alonso ban thei din muna ading mek ni in alang bok zanina Real Madrid an tlomani chuan football chanchin ziak tu enga mazat chuan Alonso ban don thu an tar lang ko mai City hian rin lo takin UEFA Champions League an match nung bera Bayer Leverkusen 2-0 nan ngam lova he club hi Xabi Alonso en kol hlui an ni Real Madrid thi UCL ka match nga an khel to avoi khatche an la tloma Liverpool laka ani an ne lo Liverpool hi Manchester City lamin Premier League ka sithum 5 thotin an ne vele thung an match nung bara Real Madrid hian 4-3 in Olympiacos an ne a goal li khung ma se goal thum an chu awangin an tlar nung aphui tok loti chu chuan chiang takin atar lang ome
zan in khel tur zinga in khel nga lel om per Real Madrid le Manchester City te hi zingdar khat le chan ve khel tur Real Madrid tian anin tum nu per February ni somni sang ni somni panga khan 3-1 in Manchester City hi an lo te a February ni som patni sang ni somni panga khan Real Madrid pokian 3-2 in Manchester City hi an lo the pok tun naya anin tum ni kumlama April ni som paria ta khan gol khat ve ve pen de tokin April ni soma gol thum ve ve pen ne to ka sang ni som ni pathum me ni som paria ta ning khel tum khan Manchester City hian sethum fain ne na an chang thung ani an first 11 tur te rin lok thiam har sama se kan soi lok tlang pui thei tur ro chu chiang taka kan mo tur chu kor to le Donnarumma kan mule nge in arin oma defender laya hian Rudiger chuan tunga din puyang ti hriat lanilo ma se Real Madrid lama Rudiger dingle nge tu ngai ni in Manchester City lama hian Ruben Dias le Josko Gvardiol te dingle tura ngai an ni a defender sir lama hian Real Madrid hian dinglam sira captain Valverde chu midfielder tangin polet le mai arin oba Manchester City lamero an man tur ber hriat thiam a harsa a Ryan O'Neal thea Rico Lewis thei bokin chung zinga chuan Nunes si an pot fual le fo thin boka defender sir big chu team ni te hian tun season a anget takan nei lo tia soi thei ani midfield lama hian Real Madrid lamian Chaumeni anron da le ngein arin oma Manchester City lamin AC Milan atronga anle Reisner chu omle nge turanga ni in Bernardo Silva le Phil Foden te pok khel turanga anni Karma hian Ryan Cherky Jeremy Doku le Erling Haaland ten lan tura be se ni in Real Madrid karma lampang hi Jude Bellingham hoin Vinicius Junior Kylian Mbappe le Rodrigo te chu in tar tura ngai anni Hein Kerry Clement Turpin chuan a en Coldona assistant referee patni omin fourth official le VAR referee baka assistant VAR referee tenen he in khel hi referee thuaw mai parukin an en Coldon ani anin khelna tur Estadio Santiago Bernabeu wa hian mepui sikni sangret somthum parut set an lenga Santiago Bernabeu wa in khel set song apui khopinarin oma khel vete po football player thranem tak chuan an chak viau thina ni kha chuti rolin Santiago Bernabeu hian hu hang lian tak ane awangin player na zong thatura an ngai Santiago Bernabeu borok anzo lo wanga zuiralta engamaza tanom vele boka hengte ani awang hian zanidin khela hian Manchester City tal nga pange Real Madrid hian untitled UEFA Champions League lama Champions League no moi cho enem beran ni na hi an chom nung zel don te ero chu hunrei lo te a kan hre thei dona mi puiten han en chak em chan pakhat chu tun naya player traber ber patni Kylian Mbappe le Erling Haaland te khelna ani wang ani Erling Haaland hian tun season a goal khung a thul thei lo ang che in Kylian Mbappe po in goal khung a thul lo viau mai player patni te hi tarma player an ni miwa wangin goal khung tura be sei an ni a be sei ange in Haaland le Kylian Mbappe te hian goal an khung ol lo awangin zanina po hian goal khung tu zinga an ming alang ani po in amak lovang mitam tak chuan Erling Haaland hi chu striker tur ve renga piangani anti line Kylian Mbappe hi da niam thei ani big love Kylian Mbappe record ro pui tak ang hi Erling Haaland hian anei ve thei kherangem tia soitok an ombok engpu ni sela player pani khai kin rala hi chuan tu zonge faktura tu lo zonge faklo tur ti hriat thiam harcha a midang ngai dan hanin thlak thleng tir ta hi thil ti thei lo tluka ngai ani zanina tuna tanga hun rei lo te a Erling Haaland a khelna Manchester City chuan Kylian Mbappe parvulna Real Madrid an len chil don football ngai na tu te tan chuan Carlisle Hall nga lel om chan ber ani a KFC offer hun alo ni le kher bok nen football fans te tan chuan zan tu om big ani nge yang